Arşivan TV'yi yalı Washington'e hın beşen heri gringen diroka Ameriki peşkeştike. Veki guherina nozdemin ya ku kongresa Ameriki nezika 7 sal bereye pejrandı bu. Almost 100 نزدیک 100 سال بره گوهارین نازدمین بو قانون و دنگداین همولاتین امریکی یا لگور زایندی لولایت و حکومت فدرال هات قدغه کرن و لور ده ارشیوان تاویدا ام براستی سر بلندن کووه سالوگرا گرینگ ببیرتینن. Jijinin reber yen veki aktivista civaki ayda bi US bernet heta jinin be hejmar yen kudu civakin xda cudahiyek çekirine. Peşengeha rightfully hers eş u tekoşina jinin Ameriki ya bo desxistina mafe dengdane de berçavan. Beriku ev maf bedest bixinji jin beştare demokrasiya Ameriki bun. Veki Janet Rankin ya Montano'ye. Ve 1916 de Kürsiye Kongresi kazanç kır. Çanda beştar buna siyasete u pişvaniya be berbijerin jin heya iro de dome. Teviku peşengeh serkeftinin jinan yen paşeroje dest nişan dike dijwariyen iroji de berçavan. It reminds us پیشنگه تینا بیرامه کوما فی دنگداینه بو تگهشتنا ما دموکراسیا بنگهینه نه هر تم گارنتیه لی بخباتا نفشن چارگوانن بیوستان هاتیه بدست خستن. در هنر کورین پورتر هویدکه کو پیاما peşengehe bigije hemujinin cihani. your power to vote is هزاوه دنگ دانه ده همان دم دا دنگوه ده حکمت داجی. اولگوری من اف بو سرانسر جیهان راسته. از هیوی دکم کجنین جیهانه وی اکی دبینن و هکه بکار بینن دنگی خواه بدن و تکوشانا خیا بو مافه دنگ دانه بدومینن. Ji paşeroje heta naha beştariya jinanya demokrasiye serbilindiye ki domdar ya çanda Ameriki ya ku ji paşeroje mayeye.